Anar malakan yam kana diala content barwani lingua seme kan Nuer online TV channel. Bia kamal. Enda manduni chang kosnyak nong yarwa chame. Bana ler titi bana kelling an walle. An walle shanga wara ka pai baro ron kina dangro wide jan dangro wide dich. Bana jome bana jaling. To kon ka breaking news. Magore de koneling. Jawan yam bana kwen. Ti shiwu da men shalke maykɔ luɛth ti yiëëdɛ cha jen re wike juba. maykɔ luɛth ajaram en ngai kon diale en go la nueri la kanege re win kon jaram dana tiketit medit ko benwer bi ke chu chirgam dana ngai kone. maykɔ luɛth lede kelke kirma yadit. maykɔ luɛth akanedin kontin charan reale kan wo bikan wer bikan ka thukre wika South Sudan. Jene aram kel kanetin content bor a jang bor shig de manchi yede jen lede alaram kel kanetin content re tijen ngai kone nere content la gang na re tijen shig de major general shala kush a senior officer re wika South Sudan lede ka prison service jen yede ka chang ka wal ka pai baro ron kina dangaro widi jan dangaro widi baro Jordan maykɔ luɛth ajaramalla lere kirma yadi dalat aran information and communication technology and postal service. A let kel milarwa ini tungwan la kalade. Ngayen mandana lede. Ken yam chano reka mandana nek shekde ngum liwe kaja. Chala de wonene. Menek shekde wa liwe kaloide. Chala de nwo shiloide charora kapchong. Gwas dan lede ten. Shek de aram kel kanit kontil ledre ite jen chana ngajen wo mi chaji yena kanit kontil la nadwa gang ngai kona no kumu kirmi yadi tilet ken kare wike South Sudan kere bej mi chiga gwantaren tikene yen ajen do bra la kan gwantaren la kan wele de jekaja ke kuje mo chiken she manaken chiken kalat gwada dan yen kana tin ketijen chitka blue house kana gwesten kokien Shek maykɔ luɛth jen ramkel mila police ki major general ko do bran shalat ke je mi kwa police wala dech dunda wo check de ede shit ke mi shalingo ne yenen wo family mi dech la karodina dakpin ko bi kan power ke li bi kan kula kan man yamala latke bi agustin kon bum kere wi bi aka ke chet ke tijen mi sha gwanteren ci kana yen la kana wala de jek cermala lat ken wo mi chaji yen ke gwantere ce jojo re tijen kit go mi shuru yalla maykɔ luɛth shi la jor la ken wi ajek so chirega mo cha tuo ka Shek maykɔ luɛth ajara madan en ci shek de ci yede jen nay kono ko korgo min boran wo maykɔ luɛth cha rocha japal ka social media kwala kujeno mi rama cha kapchong wala kana kapchong ko ngay konte diala konte lede mala jalar no ne te konten dakar South Sudan kanwari akane te kon te roi ke wuri chalga ma Dr. Lumoro en walar no Nuer te ke 9 counties te la hostile ke 7 counties te la friendly jenen yen man naka kore wi ka Nasser naka kon kapan gak naka kon ke panyijar ke unit state goda tolu kontin kon chalga Nuer ke ten maykɔ luɛth che Nuer che naka rwada jen made ka netin kon tinde kel keje chet ke wuri chalke Polnang jen a general jaram medan la chief of defense me cha kam lonko ben wer bakanak kane bulmel ke wuri chalke sholton ballo ka jen maykɔ luɛth ke kirma yadi ne kontin kola kam power kane dialati ti chana shoot killing te kane kon na ko kon were neken ke mena gad boken ke chemically arieg medita long shit ke mangai kon diale kon were sha kon tu kane ri shit ke titine ne de kon tungwan lat kene no ngum chi maykɔ luɛth ka maykɔ luɛth ta gan were shi ka tuk gwami te rampaleka ajele ne man go rade nywaka yena mo lere bana nyoka milin kono gwaseme ku kuma SPLA ayo re wiki unit state chala de no sharam kel milade Sudan People Liberation Army in a position pin Dr. Machar chala do jan chaji yen re wiki Läär county me yan ka je chala do wona ene chala do jen tika kwakti cha kwal wache kwakto cha ka kwal bana jome bana jelingo gwa
ka duwa badanan tuwa kaje sharadin wo shidde jamo yo to shop ke 100,000 SSP kinit kor South Sudanese pound kene mo bali wache ka kwal wache kan mo bal to kan yo to ngwana toni waye kan ka kwal badjen charge kep ka charge yen ban do badan en kwale ngwa ka jaban jeling the Director General of Police in Läär County wun Michel ke tor jene brigadier la police jela Director General ka police tin kon intere wike Läär County brigadier general ki brigadier tor jen ramkel milet alo kanit kontila na yanke anono jen ramkel ka kume kirma yadit dunda wa police jejela de wona shidech SPLA-IO Sudan People Liberation Army in opposition eno che kwak che ka kwal je yo kana mo bale che ka kwal ka police mo chela de wona ne ajene ndich Dr. Machar ke SSPDF SPLA-IO rameme wajen jene ka bez denan te ka dok payam jen gwada dana tetin ka jo dana shalat chala do wona jen chaje jik ka chaje kep ka chate de jigmach edene SSPDF wanta majatit ka SSPDF South Sudan People Defense Force ngai kono no me charam kel ka kuma SPLA yo mi chaje kep la ja kam kanetin konti la de ni kilma yadit ngai kon mandan de kana let keja bana roitina wala ko mandan le rode do chana mandan ci kana lat chana jeling ka do badan kan lat keja mute gam bo correct yo ko kore ci kan ladin wone kan de ni karo la de ni SSPDF de ni SPLA yo to wa kan kandangro wa gwadran cha captain wa ci garodian bar dejen cha yen chala do jen te ka me dangro to waram ko korode chude je dan jel ka kel choro bar ka chwa de je mo chwa kep korwade che ngai ka be sadan nt ne kienteten ka jo dan chalat de wona ne gwasan ka ko jetin cho me ke chwa lat pin chala do jen che kuma che jelos kuma SSPDF neten kontin pinkir ma yadit jinete kontin la investigation la jalatke military intelligence mentre wike Läär County la de SSPDF wachi kanudu me chikana kep ka chikana yen ja lo yen gwalda antigatin wajen ba investigation ba jalat ke kwide kajen ba je kule yen ka do badan chikan kwak chikana kwal kaje ka jo dan chalat akuma kirma yadit wajen shangan yamana me kaka ano bika kwak bukan ka kwal kende ni SPLA-IO wajen the second time no bikan kwak community ibikan kanang waga changa jandang diok ka pay baro dogo la changa jandang diok ka pay bakel wa sika kwak kan ka kwal ka gwasedan wachi kuma SPLA-IO ano chikane ladin wono mo michi tuwa la tuok ka shwane de to chwa ga yeneken antem matup ka joko wone te kontin te ka kuma SPLA-IO ka kem ne te konti la deni SPLA-IO an wo ka che kwa community e ka chicken kana jo me gwa no di yana link do bran ci ben keje murai kon katin kon lat korodian la tok me sha ramkel kane te konti la SPLA-IO chaja kep ke dich dar jojen wo ba de je chagaka ko bokul te gwat mi yan je kaja barka jo chala da kane che yuti chop ka 100,000 South Sudanese pound cheka kwal kana mobali ajo dana chalat kume SSPDF mentere which Läär County ajen jo dan jikana ladane me chala den rojen ba je luk ka ko dung de ni ka do badanan che kwa community ka che ganang ka je ano ajen le dana gode nywa yakel gorno jin bi je nywa nasan ku kien ene ban tiga mal bye bye